Kera kabaye u Rwanda na Congo bigiye gukora ibyo benshi bise nk'amahano. Abandi bati Kagame agabijwe Congo. Nitwabara no kuvuga bari kuvuga ngo ntimuzi politiki. None se wowe utikira ese ubundi habaye iki? Iyi nkuru mbumbu iragira iti umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio kuri wa gatanu arakurikiranwa isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igakomeza ishimangira ngo ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika byatangaje ko aya masezerano agomba gusinywa ku isaha ya saa 8 hagati ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe na mugenzi wa Congo Therese Kayikwamba Wagner. Nanone amaso menshi y'abatuye isi barindiriye ko igera, nubwo ari abadatinya kuvuga ko iyo saha nayo, ariko nanjye mbiteze amaso ntabwo aratangazwa ibikubiye muri aya masezerano, usibye ko itangazo ritumira abanyamakuru rivuga ko ari amasezerano agena amahame ngenderwaho. Izo ngenderwaho nazo twabwiwe pe, gusa icyo tuzi neza nuko ari amasezerano. Gusa nanone twitegereje muri diplomasi, ibisobanuro bitangwa n'inzobere bivuga ko amasezerano nk'ayo aba agena ibintu birimo ubusugire bwa buri gihugu, imikoranire ku nyungu rusange nko mu bijyanye n'amahoro cyangwa se ubucuruzi, ubushake n'umuhati wa buri ruhande mu gukemura amakimbirane, ndetse n'imirongo migari ijyanye n'imikoranire mu bihe by'ahazaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatwemereye ko hari isinywa ry'ayo masezerano riteganyijwe, gusa ntiyavuze ibyo ateganya. Aha impamvu bitari kuvugwa ibyo ntimubimbaze, ariko n'ubundi Cirombo ashobora kubizambya nk'uko asanzwe bikora. Niyo mpamvu nsabye imbabazi ku mvugo nakoresheje ngo mbiteze amaso. Aha mureke mvuge umugani muto cyane ngo ndabibara mbibonye. Dukomeje kandi muri iyi nkuru ngo ni amasezerano agiye gusinywa nyuma y'ibyumweru 2 umujyanama mukuru wa Trump ku bibazo bya Afurika Masad Bulus agira uruzinduko mu karere k'ibiyaga bigari, akaganira n'abakuru b'ibihugu ku bibazo by'amakimbirane bibaza iminsi mu karere. Kuwa 8 Mata Bulus yabwiye abanyamakuru ko we na Perezida Kagame baganiriye ku mikoranire ya bugufi mu rugendo rugamije amahoro n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu, kandi ko ashingiye ku bindi biganiro yagiranye na Perezida Ruto wa Kenya, Tshisekedi wa Congo na Museveni wa Uganda, hari ubushake bwo kugira ngo amahoro aboneke. Ese mama murakoze dandaje mukanya oya ati dushyigikiye umutekano w'ubusigire bw'ibihugu byose muri aka karere. Hari sosiyete nyinshi z'abanyamerika zashoye imari mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ifite icyerekezo cyo kuba nyambere mu bukungu kandi ifite abaturage biteguye gushyigikira icyo cyerekezo. Twiteguye gukorana n'u Rwanda kugira ngo iyo ntego igerweho. Niyo mpamvu gushakira ibisubiza amakimbirane yo muri Congo ari ingenzi cyane, kuko bizatuma amahirwe y'akarere atabyazwa umusaruro atangira gukoreshwa. Buros yasobanuye ko mu biganiro yagiranye na Perezida Kagame yasanze ashyigikiye icyo cyerekezo kugira ngo amahoro aboneke. Ayo masezerano y'u Rwanda na Congo agiye gusinywa kandi nyuma y'iminsi hari ibiganiro byahuzaga Congo n'umutwe wa M23 muri Qatar. Congo na M23 byumvikanye ko bigiye guhagarika imirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. None mwandikura nkagenda ngagaruka mu kanya. Nitwa Jay, nari kundi ibitekerezo by'abagore. Inshallah